Punapu Kurumjari, Hokiba, April Get to China Makoi Apama Monda, Arunachal Pradesh ki Mafam Tarama Toibu, Makoi in Hana claim Tobagalunana, Makoi language, Mandarin Londa, Maming Forward Tondana, announced Tokre. Masi Handakisina Ahan Basunate, Mamang the Su Karak claim Tokiva Lake Rabani, Arunachal Pumbasi, Makoi territory Nihana. Pau asi Chinagi official website ta Thagat Pagalunana even coordinate for Piduna Arunachal gi Karamba area or Jagano Haibadusu make sing na iduna Mandarin loan the Thagat Kre Mandarin China da Quaidagi Hananga ba Dugumba Lonamani Masigi Paukumda India gi response oina external affair ministry gi Maikaidagi Yamna simple oiba straightforward answer amasu pikre Maduda Haiki Chinagi report adu koisu ure Chinagi asigumba attempt asi handakisina ahan manate masi yumpham yawlo wafamni aikoina reject tawi haina Arunachal Pradesh aikoigi hanadagi oiduna lakli matam bombadasu India gi integral part ama oiduna laigani haina mathong maram khangdana maming khara hekta thonjalaga reality da change tawdaba karisu leite India gi response ta China na ano western men ama muktoki madudai ki jengnang China gi part ni haina Arunachal Pradesh asi makoina jengnan hairaga khangnai China na ikhang khangudana yamna aggressive oiba mongda Arunachal Pradesh ki issue asi rise tawragli amaromda matang sida USA na yamna tanja chana India gi michangda masibu oppose tawduna statement ama su thokre China gi wafam asi makoina strongly oppose tawi loinana Arunachal Pradesh India gi integral part amani hainasu thamki Masi India gi oina su yamna maroi statement amani US kumba powerful nation amana asumna haira paibasi panba yabadi leibak amatana masi gi matangda karigumba statement amata su pirakiba leitri Japan oigira France or Australia na chingbusu proper reply amata pirakidri karigumba asigumba statement asi US na POK gumba atai conflict oiriba jaga sing asida India gi maikaida pirakpa taragadi Indian sing gi oina su USA bu trust over hajabusu tamna hengalakani aduga amaromdana Russia ngasi phawda Arunachal gi issue asigi matangda karigumba comment amata firakiba leitri loinana pirakani habigi thajabasu leitri maramdi Russia hauzik China da sukimatik depend tawbasi hengalakli Russia Ukraine gi war asina su hengakre USA gi statement adugi matungda China na Indian journalist singi visa freeze tawbasu hokre aduna India gi journalist sing China da chattuna reporting tawbasu yaroi habani Hauzik Karigidamakta China na Arunachal Pradesh maru oina Tawangi region asi makoi gi oiba Pamliba no haibdo amu yengsi Chinese singna maru oina Arunachal gi mafam ani dani claim tawduna intrude torokibasi haidi namdana changsilakibasi Tawang district amadi Anjo district ni map asida Tawang na sida leire aduga Anjo na khara lamna sida mu leire border area ngaktani anima Chinese troops sing dense forest asukpa umang faurga lakpa mathau tai lampo saiba Anjo district ki mafam si yawnaba lakpada mafam sida uriba yellow line asi national highway 13 ni masina Anjo district ta lairiba Indian army ki walong cantonment ga connect tawduna Tawang district ka faunaba lambi ni India China gi border asi around 25 km mu walong cantonment dagi lapna lairi masi gi cantonment asi river Lohit Turel gi Torban lay loinana Turel asi Tibet gi horpa Turel ni aduga Tibet mu China na control tawduna lairibani mafam duda Turel asibu Jayul Chu river hairga khangnai Turel asina southwest lomda chenthakiduna masi Brahmaputra da taaduna tributary oribani hariba mafam asi asukpa jungle gi area ni mafam sida Chinese troops PLA People's Liberation Army sing itattatana Indian territory fawa Turel Marine asidagi changlakpa thengnaduna lagli aduga amaromda Tawang district asi Arunachal gi northwestern thangba sarukni mafam si Bhutan ga border oiba jagani Chinese troops singi activity su mafam asida hengalakli in fact 1962 India China gi war adusu mafam ani songnaki amana Ladakh lomda aduga amana Arunachal Pradesh tani matamduda Arunachal bu Northeast Frontier Agency NEFA hairaga khangnai lan aduda Indian Army na Tawang amadi walong animakta Chinese simbu thingduna thamki makoi gi resources sing khajikta ngai fawda 1962 gi war Karigi thokiba matamduda India na Chinese forces tagi hena powerful oibe helagasu Karidagi maiti kiba haibadudi details video amo ina semjarak lage karigumba mayamna interest leibiragadi comment ta thambiramu
ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯗꯂꯥꯏ ꯂꯥꯃꯥ 1959 ꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆ ꯊꯥꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯆꯪꯂꯛꯈꯤꯕꯗꯨꯁꯨ ꯇꯋꯥꯡ ꯐꯥꯎꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯇꯋꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ 2001 ꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯇꯋꯥꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯔꯥꯎꯟ 50,000 ꯂꯣꯝ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯍꯃꯄꯨꯇ꯭ꯔ ꯚꯦꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯆꯪꯂꯛꯅꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯛ ꯂꯣꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯅꯤ꯫ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯃꯦꯞꯇ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄꯨꯝꯕ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯎꯊ ꯇꯤꯕꯦꯠꯀꯤ ꯄꯥꯔꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯐꯝꯁꯤꯕꯨ ꯖꯦꯡꯅꯥꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯈꯪꯅꯩ ꯃꯈꯣꯏꯅ꯫ ꯇꯤꯕꯦꯠ ꯑꯁꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯇꯨ ꯔꯤꯖꯟ ꯑꯃꯅꯤ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯒꯤ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯏꯃꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯈꯠꯅ ꯂꯩꯕ ꯆꯤꯡꯅ ꯀꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯂꯝ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯆꯤꯡꯈꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯄ꯭ꯂꯦꯟꯂꯦꯟ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯂꯥꯁꯥ ꯇꯤꯕꯦꯠꯀꯤ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜꯅꯤ꯫ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯇꯤꯕꯦꯇꯤꯌꯟ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯁꯥꯒꯤ ꯁꯥꯎꯗꯔꯟ ꯔꯤꯖꯟꯗꯒꯤ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯚꯨꯇꯥꯟ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯐꯥꯎꯕꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯅꯤ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯚꯦꯂꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯆꯥꯏꯅꯤꯖꯁꯤꯡꯅ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯇꯋꯥꯡꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕ ꯄꯥꯝꯕꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯔꯝ꯫ ꯆꯥꯏꯅꯤꯖꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯥꯁꯥ ꯃꯣꯅꯦꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯋꯥꯡ ꯃꯣꯅꯦꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜ ꯇꯥꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯛꯅꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯗ 6th ꯗꯂꯥꯏ ꯂꯥꯃꯥ ꯁꯪꯌꯥꯡ ꯌꯥꯁꯣ ꯑꯁꯤ ꯇꯋꯥꯡꯗ ꯄꯣꯛꯈꯤ, ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯑꯁꯤ ꯇꯤꯕꯦꯠꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ꯫ ꯇꯤꯕꯦꯠ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯅꯤ ꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯔꯝꯅꯤ꯫ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯃꯔꯝꯁꯤꯅ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯏꯊꯅꯤꯁꯤꯇꯤ꯫ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜꯒꯤ ꯑꯞꯄꯔ ꯔꯤꯖꯟ ꯃꯊꯛꯂꯣꯝ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯗꯤꯡ ꯇꯋꯥꯡ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯁ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ, ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯒꯤꯟ, ꯅꯤꯁꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯥꯂꯣ, ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗ, ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ, ꯅꯥꯠ, ꯆꯠꯅꯕꯤꯗ ꯇꯤꯕꯦꯇꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯃꯣꯡꯒꯣꯂꯣꯏꯗꯁꯤꯡꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯟꯗꯦꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯥꯗꯥ ꯅꯧꯗꯥꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯁꯦꯁꯇꯔꯁꯤꯡ ꯇꯤꯕꯦꯠꯇꯒꯤ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯇꯤꯕꯦꯇꯤꯌꯟ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯥꯏꯅꯥꯅ ꯈꯜꯂꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯤꯕꯦꯇꯤꯌꯟ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯏꯟ ꯑꯦꯛꯖꯥꯏꯜꯒꯤ ꯏꯍꯧ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯈꯠꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ? ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯈꯪꯅꯕ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯁꯤ꯫ ꯇꯤꯕꯦꯠ ꯀꯔꯝꯅ ꯆꯥꯏꯅꯥꯅ ꯂꯧꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯄꯟꯖꯔꯔꯣꯏꯒꯦ, ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯈ꯭ꯔꯅꯤ, ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ꯫ 1949ꯗ ꯆꯥꯏꯅꯥꯅ ꯇꯤꯕꯦꯠꯇ ꯏꯟꯚꯦꯗ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ, ꯗ 14th ꯗꯂꯥꯏ ꯂꯥꯃꯥ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯣꯂꯣꯋꯔꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯦꯁꯥꯏꯂꯝ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤ꯫ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ 29, 1959ꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯇꯤꯕꯦꯇꯤꯌꯟ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ (CTA) ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯇꯤꯕꯦꯇꯤꯌꯟ ꯑꯦꯛꯖꯥꯏꯜ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯨꯁꯣꯔꯤꯗ ꯁꯦꯝꯈꯤ꯫ ꯇꯨꯡꯗ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯙꯔꯃꯁꯥꯂꯥ, ꯍꯤꯃꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯇ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯡꯗꯨꯅ ꯏꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯇꯤꯕꯦꯇꯤꯌꯟ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯏꯟ ꯑꯦꯛꯖꯥꯏꯜ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯈꯪꯅꯩ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯥꯏꯅꯥꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯂꯥꯏ ꯂꯥꯃꯥꯒꯤ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯞꯄꯔ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯇꯤꯕꯦꯠꯀꯤ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ꯫ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯇꯤꯕꯦꯠꯀꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯋꯥꯏꯗꯇ ꯕꯔꯅꯤꯡ ꯏꯁꯨ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅꯅꯤ, ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯗꯂꯥꯏ ꯂꯥꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯇꯤꯕꯦꯇꯤꯌꯟ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ (CTA)ꯒꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯀꯚꯔꯦꯖ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯐꯪꯂꯤꯕꯅꯤ ꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯛ ꯂꯣꯀꯦꯁꯟ꯫ ꯇꯋꯥꯡ ꯚꯨꯇꯥꯟ ꯕꯣꯔꯗꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯛꯅꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝꯅꯤ꯫ ꯀꯤꯡꯗꯝ ꯑꯣꯐ ꯚꯨꯇꯥꯟꯒꯤ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯐ꯭ꯂꯦꯡ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯥꯏꯅꯥꯅ ꯇꯋꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯚꯨꯇꯥꯟ, ꯆꯥꯏꯅꯥꯅ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯑꯦꯟ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯚꯨꯇꯥꯟꯒꯤ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯊꯪꯕ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯥꯏꯅꯥꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯃꯃꯤꯡꯅ G204 ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ G318ꯒ ꯁꯝꯅꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯣꯀ꯭ꯂꯥꯝ ꯄ꯭ꯂꯦꯇꯨ ꯐꯥꯎꯗꯨꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ, ꯆꯥꯏꯅꯥ, ꯚꯨꯇꯥꯟꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯖꯪꯁꯟ ꯕꯣꯔꯗꯔꯒ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯛꯅꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯕꯇꯪꯂꯥ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯝꯅꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ 2017ꯒꯤ ꯗꯣꯀ꯭ꯂꯥꯝ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯇꯨ꯫ ꯗꯣꯀ꯭ꯂꯥꯝ ꯚꯨꯇꯥꯟꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯗꯣꯀ꯭ꯂꯥꯝꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯚꯨꯇꯥꯟꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯦꯝꯗꯗꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯥꯏꯅꯥꯅ ꯕꯇꯪꯂꯥꯗꯒꯤ ꯗꯣꯀ꯭ꯂꯥ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯨ ꯁꯦꯝꯂꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁꯥꯎꯠꯂꯣꯝꯗ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯒꯃꯨꯆꯦꯟ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯦꯝꯕ ꯄꯥꯝꯂꯤ꯫ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯒꯥꯔꯗ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯅ꯫ ꯗꯣꯀ꯭ꯂꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁ ꯇ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯨꯛꯅꯈꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯅꯤ꯫ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯒꯣꯃꯣꯆꯤꯟ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ
Subnagi Bhutangi territory-da intrude tawrakpa lansilakpa khak natana India-gi-su asoba security threat ama oigadoribani. Maramdi masina Chinese sing Siliguri corridor manak naksilakadoribani. Aduga yamna mipaininga oiribasi China na asigumba remote area sakhottaba hostile and strategic oiba jaga asida subnagi roadway khakta sabata natana railway line amasu link tawnaba kanna honari. Hojik fawig oinadi railway line asi loibadi loidri. Karigumba masina loirakpa taragadi makhoigi military personnel sing puthok pusin tawba khuchu khulai sing amadi atai logistic supply kaya ama Arunachal gi border area da pusilakpada yamna hena khudong chaba oigadoribani. Karigumba crisis ki scenario lakpada su masina makhoigi big advantage oigani. Maram asina masi India amadi Bhutan gi oina security da yamna chawba mangjaba amasu oigadori. Mathangi mari suba maram asina India gi oina Arunachal Pradesh asi khwaidagi nakpa mafam amani. China da any missiles like ballistic missile na chingba launch tawnabagi. Masidagi China gi any city amabu target tawduna line hit tawba amang ata chawna tuhanba ngamgani. Sida sunatana Arunachal India gi oina multi-layer ground air defense system khinduna thamnabagi khwaidagi mafam chaba jaga suni. Masina China gi air operation singbu line defend tawba ngamgadoribani. Tawangi region asibu Lousanba Chinese sing mamang da ina panjakiwa Tri Junction border asibu makhatana amuk south lomda Bhutan gi territory fauraga puraktuna Siliguri corridor manak nakna pusinlakpasu pamli. Siliguri corridor subnagi 25 km pakpa apikpa jaga land strip amani masina mainland India gi northeast state pumbaga connect tawi samnali. Asigumba apikpa narrow strip asibu chicken snake hairagasu hena khangnai. Masi India gi oinasu yamna achouba defense challenge amasu oiribani. Makal makha khudingmakki lalol itik land trade northeast state amadi atai state sing masigi corridor asi phawna chatlaga tawribani. Railway track na chingba pumbasu mafam sidagi phawga chatlibani. Siliguri corridor masigi akoibasi south lomdana Bangladesh ka border oi aduga Nepal border na north lomdani. Hojik Nepal su India da kahena cooperation pidabagi mami chawna tarakli. Masigi maramsi China na Nepal da su yam chawna invest tawduna lairibani. Bangladesh ki northwestern part asi terrorist organization Jamaatul Mujahideen yam strong oina leiba jagani. Siliguri corridor gi importance masigi maru oibasi China na khangbadagi West Bengal amadi northeast state sing da leiba insurgents lalholuk tongan maramdagi India government ki mayokta lal horiba group singda China na loan na funding tawba mateng pangbadasu yam chawna involve tawri. Masigi operation asida Chinese sing na mai pakiba taragadi masina road amadi railway network tagi tawangda deploy tawduna leiriba Indian army makoigi darkar oiba essential supply sing adu thingba ngamgadoribani. Adu oiragadi makoina tawang lausilaktuna northeast state singbu atai mainland India dagi line cut tawba kakpasu ngamgadoribani. Siliguri corridor da blocking tawba kaknatana China gi makhutta India gi water supply asibu control tawbagi powers leiri. Mayamna tabirambasu yare China na tongan ba multiple dam kaya Yalung river natragana Brahmaputra gi mathakta sari haina. Chinese singi matung inadi madu electricity puthongna bani hairi adubu tasengba strategic region di India gi northeastern part ki water supply bu control tawna bani. Tibet asi China na control tawunina Tibet ki ising asisu makhoi gi nisini. Tibet yamna wangna leiwa famni aduna karigumba dam mayam sida store tawduna thamliba ising mayam do amukta da thadorpa taragadi northeast ki mafam kaya amada aduma ichaw thokpa tabani. Natragana karigumba ising adu Thingjillaga tharaktaba taragana amuk lower Assam amadi Brahmaputra Valley ki agricultural area sing ikang thokpa. Maram asina Brahmaputra Turel ki ising ichelbu control tawduna China na ising na geopolitics ki khulai ama oina India gi mathakta sinarpasu yari. Hairiba strategy mayam asinani Chinese sing na Arunachal Pradesh maru oina Tawang region asibu kanna Lousanba Pamliba. Matang asida ngasigi video asi lisinjage ina ngangki matamda soikilanki baros mayamna sel chawna ngakpigani video asina domda anoba khara hangjinba natragana kanaba kharada oirasu pi hana kanbiragadi like share follow and subscribe tawba kawiganu punampu Tasi Khangsi maikedagi kai kuna